tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Ikaze kuri mwese bakunzi bacu batuzarutsinda TV, tubahaye mwiriwe abandi mwaramutse bitewe na muherere ku migani itandukanye y'isi. Tumwe kubasuhuza tubareka amakuru yacu uyu munsi turi ku minsi 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025, nta mwanya mwiza wo kubagezaho amakuru y'akarere turebera hamwe uko byifashe bivugwa mu karere, tukabibazana no kuri channel yacu tuzarutsinda TV. Cyo twagusana kwa subscribe utarayikora kugira ngo bizabihora bikorohera kubana amakuru yacu tukiyashiraho. Ingoze neza amakuru tuza kurambura turakubitira umusozi miremire murenge turebe ko hiriwe, tuze kurera no mu migwano yabereye muri Warikare, hanyuma tuze kureba uko umutekano wifashe mu gihugu. Ntabwo tuza gutinda, muze kubana natwe murakoze. Uyu munsi umusozi miremire murenge hiriwe neza hatuye abanyamurenge, nuko zimwe mu mbari zacu twavuganye nuko akarere kose kiriwe neza, nta saso byumvikanye, ari umutuzo, ari amahoro guhera Minembwe no mu nkengero zaho ugahuruka za Rugezi za Mikenke, agenzurwa n'amadubu nuko ku munsi wa none wa na gatanu nuko hiriwe neza, isoko yaremye neza. Nubwo hatarimwo ibijanye n'umunyu byinshi n'amavuta n'ibindi byangombwa bikeneye, nubwo bitari byinshi kandi n'ibihari bika nuko biba bihenze, biba bifite ibiciro byo hejuru, ariko abataragomenenga bakomeje kubyihanganira, buri buzima bamaze kubihangana, bamaze kumenyera. Ibyo ari bagoye no gutotezwa kwa leta ikiri mu madego, no gukubitwa no kwicwa nabi, ibyo bari baraje ku ijoro. Ariko ibijanye n'amafuta n'umunyu birahenze, ariko ibikeya bihari bagenda bagabana, bameze neza, bamerewe neza. Isoko ya none na gatanu yaremye neza, iremura neza. Twavuganye nuko byari bihari bikeya, nuko abaturage bagiye babigura nubwo biba bihenze, ariko bamaze kubimenyera. Buri buzima bamaze kumenyera, bamazemo amezi menshi, nta kintu kizamuka ruguru, nta munyu urenga, nta n'ibirenga bikarenga mu bintu bigoye, mu bintu bikomeye. Urumva buri buzima ko barazabumenyera, ko barazabifata nk'ibisanzwe, kuko abaturage bamenembwe ni ahantu hera cyane ibintu byinshi. Bahinga ibijumba bikera, bahinga ibigori bikera, bahinga ibishimbo birera. Mu by'ukuri ni igihugu cyera cyane mu misozi miremire murenge. Urumva ibijanye n'ibyo gukoresha nk'umunyu n'amavuta n'ibyo byogora, ariko naho ibijanye n'ibyo bafite ibiryo, bafite inka bararagira, kandi izo nka aho ziraga inka zikeya zasigaye, amadubu akazicungira umutekano zikagera kure. Urumva amadubu agakorera uburinzi kuri inka nazo zikagera kure zirisha, inka zimerewe neza. Na Rugezi hari inka, hose ibice bigenzurwa n'amadubu hagiye haba inka, bakacunga umutekano. Abaturage nabo bakamwa amata y'inka zabo, nuko umusozi miremire murenge umunsi hiriwe neza, nta kibazo. Ugaruka za Rurambo ahagenzurwa n'amadubu naho ni amahoro. Reka dusimbukire muri Warikare tubabwire ku migwano yaje kuhabera ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abambari baba harimo abacancuru, leta y'u Burundi Wazalendo, Interahamwe, bagwanya iri huriro rya ARC. Reka tuze tubabwire uko byari byifashe mu gace ka Kibeti muri groupement ya Ruberike muri territoire ya Warikare. Ku munsi wa none ku minsi 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo ihuriro rigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa harimo abacancuru, irami twese nyeshamba yitwaje intwaro, baje kugaba ibitero ku birindiro bya Alliance Afrique Congo C23 MRDP, bashaka kwigarura utwo duce. Ni mu gihe bamaze iminsi bashakisha ku gace kukigarurira ngo bagashyiringa ibirindiro byabo, ariko n'ubundi bikaza kurangira ihuriro rya ARC ribashizemo umuriro, ribagejeje kure, rifashe n'ibindi bice bari barimo. Kuko iyo baje kubatera AFC M23 ikurikira intwaro aho zaje ziva, akaba rije gushinga ibirindiro, kuko nizo ziba zibujije abaturage umutekano. Kandi ico bahagurukiye mu mpamvu zatumye bahagurukana intwaro kugira ngo barindire abaturage umutekano. Rero aho intwaro ziva zije guhungabanya umutekano w'abaturage, niho bazisanga bakashira ibirindiro. Ku munsi wa none iryo huriro rya leta ya Kinshasa ryagabye ibitero bishakisha kwigarura utwo duce. Muri Warikare naho n'ahantu hage hibanda imirwano ikomeye. Leta ya Kinshasa yashuze imbaraga nyinshi kugira ngo babe yahanganira ihuriro rya ARC barikura mu birindiro barimo, ariko n'undi bikaza biza kurangira ihuriro rya AFC M23 ribirukanye rikabakura n'ahandi bari bari. Yari umunsi habaye imirwano itoroshe, humvikana ibiturika, ibikorwa byose remezo byo muri Warikare birahagarara kubera ko haza humvikana urusaku rw'imbunda nyinshi. Ariko AFC M23 yaje kwihagararaho n'ubundi kuko isanzwe yihagararaho, irasaba cancuru, irasaba Rundi, irasa FDLR, irasaba Zalendo, bose ibageza kure. nkuko bari baje bafite gahunda bamashije bari bazanye imbaraga nyinshi bazi yuko baza kwirukana ihuro rya RC bakaza kwashinga ibirindiro hakubiza kurangira ihuro rya RC ribakubise rikabakubita inshuro rirababaza cyane aho byari genzwa n'ubuze ryakomeje kwagenzura
nta munsi n'umwe ihuriro rigwanya ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yagiye bakura aho bafashe atari ku bushake byo ngo babe bahava kubera impamvu z'ibiganiro z'amasezerano, ariko ku bijanye n'intambara yo hasi, n'intambara y'indege yo hejuru, n'intambara ya hehe, intambara yo guhangana yo kw'isasu, ntaho ihuriro rya leta ya Kinshasa rirukana ihuriro rya M23 habe na hamwe, nta gace na kamwe ihuriro rya leta ya Kinshasa rigarurira ngo rivuge ngo ryahakuye ihuriro rya RC ku bijanye n'intambara y'amasasu yo guhangana. Ihuriro rya RC rishobora kuhava kubera amasezerano baba basinyanye cyangwa se n'ibindi bijanye n'ibiganiro, ariko ku isasu nta na hamwe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa barirukana ihuriro rya AFC M23. Rero ku munsi wa none baje kubigaragaza bashaka kwibara bakomeza kurangira batahigaruriye ihuriro rya AFC M23 rikomeje gucungira abaturage umutekano muri ako gace ka Walikale. Naho uyu munsi ahandi haje kuba imyigaragambyo ikomeye ni Kamituga, aho mu ijoro ryari rikeye hari humvikanye urusaku rwinshi rw'imbunde ziturika rwatangije nijoro ndetse burinda buca rukaba rwumvikana, ariko abaturage ba Kamituga bakora imyigaragambyo ikomeye ku munsi wa none bamagana abazarendo bavuga ko batabashaka muri Kamituga, yuko bakwiriye kugenda bakabasigira amahoro bagategereza ihuriro rya ARC rikaza kubacungira umutekano, naho abazarendo batarabo gucunga umutekano gukora bo kwiba no guteza umutekano muke. Bakora imyigaragambyo nyinshi bavuga ko aba bazarendo batabashaka. Mu by'ukuri abaturage ba Kamituga nabo gushimirwa bazi ukuri sinkabo muri Uvira bakomeza kugendera mu kigari cya bazarendo, kandi abazarendo ari babuje amahoro, ariko ntibabimenya ko abaturage ba Kamituga bamabyanga. Bakora imyigaragambyo bavuga yuko bamagana abazarendo yuko ari abicanyi bataje kubacungira umutekano, yuko bakwiriye kugenda bakava muri Kamituga bakabasigira Kamituga abaturage bagategereza ihuriro rya ARC rikaza kubacungira umutekano. Urumva ihuriro rya ARC rikomeje gusabwa n'abaturage benshi kuza kubacungira umutekano mu bice byinshi bikiganzurwa n'ihuriro rya leta ya Kinshasa harimo abazarendo na zirantera hamwe zikomeje kubabuza umutekano. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege ndibagaza amakuru y'akarere, murakoze.